bikomeje kubera mu burasirazuba bwo hagati n'intambara ikomeye kandi nakomeje hagati ya Israeli, Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye ku munsi wo kwa gatanu nijoro, mu kwa gatandatu irakomeza, ku cyumweru irakomeza, n'uyu munsi intambara irakomeje kugeraho yahitanye umutegetsi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Muti rero ibintu bihagaze gute kugeza amagingo yangaya? Amerika yo abantu baribaza batese uyu munsi niki Amerika na Israel bihuriyeho mu by'ukuri gishobora kuba kinatuma uyu munsi wa none bagira imikoranire idasanzwe na leta ya Israel kugera ku rwego Amerika ishobora kumva ko igihugu icyo ari cyo cyose cyakora kuri leta ya Israel byaba umwanzi wayo ukomeye cyane, kugeraho uyu munsi Israel nayo ishobora kumva neza yuko wahungabanya umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika byamubera ikibazo gikomeye cyane, kugezaho uyu munsi Irani ishobora kuba y'ubwayo victime ikomeye cyane muri iyi ntambara. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirashinja Irani ko ari igihugu gishaka gutunga intwaro za kirimbuzi. Israel igashinja Irani gukorana n'imitwe yitwaje intwaro kandi igamije gukuraho leta ya Kiyahudi. Uyu munsi umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ku munsi w'ejo yarishwe. Nyuma yo kwicwa byakuriye umwuka mubi cyane unakomeye, bitera utwigoro mu burasirazuba bwo hagati, ariko ntabwo byatinze kubera yuko akimara kwitaba Imana yahise asimburwa n'umuhungu we Mojtaba Khamenei, niwaje guhita asimbura se. Ni umuhungu wa kabiri wa Ayatollah Ali Khamenei, bivugwa yuko yashyizwe kuri umwanya w'umuyobozi w'ikirenga mushya wa Irani, wavutse mu kwezi kwa 9 tariki ya 8 mwaka 1969. Byari bije bikurikiye urupfu rwa se. Abajenerali bakomeye abenshi basize ubuzima barimo Admiral Ali Shamkhani, ni umunyamabanga w'inama nkuru yo kwivura abanzi, ndetse na General Major Mohammed Pakpur, umukuru w'ingabo zirinda impinduramatwara. Aba bamaze kwivuganwa n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na leta ya Israel. Ibyo byose bikimara kuba, yahinduye umuvuno cyane cyane ingingo zayo za misile nyuma y'intambara yo mu kwezi kwa karindwi kwa munani gutyo muri 2025. Mu masaha 28 yatambutse, icyo Iran yakoze ni ukwihorera gukomeye cyane. Iyo ntigeze inategereza amasaha menshi, ivuga iti nyuma y'urupfu rwa Ayatollah Ali Khamenei turategereza ibintu bibanze bijye ku murongo. Uvuga ngo abanyamerika n'abanyayisiraheli bo batangiye ibitero saa 3:27 na saa 3:45 zo mu gitondo ku munsi w'ejo. Irani yatangiye kwihorera nyuma y'iminota 15 na 23, nibwo yari itangiye kwihorera mu masaha y'isa 4, ikora ibitero byinshi cyane mu karere ndetse no ku mpande nyinshi cyane. Ibitero binakomeye bya za misile ndetse na drone byagabwe ku birindiro 27 bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uhereye Al Udeid Air Base, icyicaro cya CENTCOM mu karere, kugera Naval Support Activity Bahrain ahakorera Fifth Fleet. Hari n'ahandi muri Arabia Saudite naho barashe abasirikare ba Amerika bari bahegera benshi barashwe. Ari ibitero byinshi Iran yakoze, yatangiye gukoresha na za misile hypersonique yakoresheje kubera yuko nyuma y'urupfu rwa Ayatollah Ali Khamenei yavuze yuko igiye gukora ibitero kugeza ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kuzicuza impamvu zakoze bino bitero. Kugeza ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kuzicuza impamvu zakoze bino bitero. Ni ukuvuga ngo rero kuratsa ubudahagarara kw'igihugu cya Iran
bifite ikintu cyane gikomeye binasobanuye muri uru rwego eh, rw'intambara mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na Abdul Nyirimana. Abdul, waramutse? Mwaramutse neza Anastase. Uri amahoro Kigali? Ndamahoro. Imvura nuko imeze nabi cyane. Imvura i Kigali iracyagwa, niya mvura yatangajwe ko guhera mu kwezi kwa gatatu imvura izaba igwa ari nyinshi cyane. Natwe akavura ku munsi w'ejo kari kose, ariko habyutse ikirere nubwo gikonje cyangwa se cyarakaye, ariko twebwe nta mvura dufite rwose. Birashoboka ko namwe ushobora kuza kugwa, ariko i Kigali urabona ko izindutse igwa mu bice bimwe na bimwe. Aho ndi rwose imvura irimo iragwa, ariko ndabona rwose Kigali yose imvura ishobora kuba irimo iragwa. Yego Abdul, ndaguhamagaye kugira ngo tuganire kuri iyi ngingo ijyanye n'intambara iri kuba hagati ya Isiraheli, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Irani. Turabara mu masaha 48 intambara itangiye hagati ya Isiraheli, Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe na Irani. Irani imaze gutakaza abategetsi bo hejuru benshi, harimo imbuza nkuru cyangwa se umuyobozi w'ikirenga wayo Ayatollah Ali Khamenei. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatakaje abasirikare, Isiraheli abantu benshi bapfuye. Mu makuru yacaracaye mu masaha y'umugoroba, nyuma y'uko ibirindiro by'abafaransa byari bimaze kuraswa na Irani, bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bimaze kuraswa, ibirindiro by'Abongereza nabyo bimaze kuraswa, kugeza ubu ngubu abafaransa nabo bohereje bwa bwato bwabo bukomeye cyane bw'intambara bitiriye Charles de Gaulle. Uyu munsi kuba Ubufaransa nabwo bwatangiye kohereza ubu bwato bwabwo bukomeye bwa Charles de Gaulle, Donald Trump akavuga yuko usa imaze ivuga yuko igiye gukomeza ibitero kugeza ubutegetsi bwa Kisilamu bwose buvuyeho. Ubwo no kuvuga ngo kuva kuri uyu muhungu wa Khamenei wamusimbuye, tukareba mu bitero byaraye bibaye, kandi usa na Israel bakarasa ku birindiro bya Gandhi biri muri Irani. Irani nayo nyine igakora ibitero ahari ibirindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Iraq, hifashishijwe imitwe yitwara gisirikare yo muri Iraq. Hari abahuti batangiye gukora ibitero bafashije leta ya Irani. Hari ukuba Irani kandi irimo iratera muri ibi bihugu twakwita yuko biri muri Moyenne Orient, byemeye gupfukamira cyane abanyamerika. Ubwo ndabari ibi bihugu Amerika ifitemo za military base, kandi mu by'ukuri Irani ikavuga yuko iyi ari intambara mu by'ukuri abanyamerika batangije ku bayisilamu. Irani kwiri kurasa ibyo bihugu, mu ruhande rumwe ndabyumva yego, kuko uwemera gucumbikira umwanzi wawe nawe ubwawe aba ari umwanzi wawe. Ese ibi bitero biraza gukomeza? Hari ikiri buze kuza guhinduka? Ese Isiraheli iri buze kuza kwemera kureka intambara ko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zice ku Butaliyani zigasaba yuko bwasaba Irani ikemera ibiganiro, nyuma yaho abanyamerika babonye yuko barimo bararaswa bikomeye cyane n'abanya-Irani n'ubwato USS Abraham Lincoln bwamaze gusandazwa? Iyi ntambara ubundi reka duhere kuri operasiyo ebyiri. Ni intambara yateguwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Irani, ariko ubundi bishingiye kuri operasiyo ebyiri. Operasiyo ya mbere y'abanyamerika yitwa Operation Epic Fury, hanyuma operasiyo ya Irani yo ikitwa The Lion's Roar. Ni operasiyo ebyiri, ariko operasiyo yafashe ni operasiyo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoresheje indege ya F-35. Ni indege ifite ubushobozi bwo gutera igihugu icyo ari cyo cyose ku isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoze ibi mu rwego rw'uko kera bakoreshaga indege nyinshi cyane, zikagenda ari indege z'intambara nyinshi, wenda zikaba zanaraswaho, ariko nyuma baza gutekereza baravuga bati reka dukoresha indege ya operasiyo karundura, indege ishobora kugenda ubwayo ikarwana n'igihugu kimwe ikagikubita ubundi ikagaruka, cyangwa bakayishwanyaguza ariko yagabye ibitero. Ngira ngo urabizi Irani guhera na kera irwana na Amerika mu ntambara zose zikomeye, kwica umuyobozi Ayatollah Ali Khamenei, navuga ko ari nk'umwami wa Irani. Ni operasiyo n'ubundi bushize uyu muyobozi Amerika yari imurwaye igihe kinini cyane, bavuga bati
ayatora byanga bikunda tuzamwica, kuko ni umwe mu bantu bahangaraga Amerika akavuga ati kama mbaya mbaya. Ni umwe mu bayobozi bihandagaje imbere y'isi yose, baravuga bati ibyo Amerika ibabwira bira byose ibabwira byo kubeshya ngo izaza kudukubita, ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka ko Amerika yaza ngo idukubite ifata Iran uko ishaka. Amerika rero yaramurwaye, iravuga iti uyu muntu tugomba kumwica. No kuba baravuze bati reka dukoresha indege ya F-35. Indege za F-35 ntabwo ari kenshi zihaguruka muri Amerika, ariko ni indege zigera kuri 16 Amerika ifite. Indege imwe uko nabikubwiye ishobora kuziga kubita igihugu cyose. Niyo rero bamugabyeho, indege iragenda. Urabizi ko mbere y'uko ayatora apfa yari yatumije inama yagombaga kuba mu gitondo cya kare hagana saa 3. Abasirikare bakomeye n'abandi bayobozi bakomeye bapfanye, bose bari bateguye inama, kuko n'ubundi bari basanzwe bamenyereye neza ko Amerika igaba ibitero nijoro. Icyo cyo birashoboka ko wenda muri plan yabo bakibeshyeho, bazi ko Amerika ariko bivugwa yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo zari zizi ko iyo nama ihari, ariko ntabwo zari zizi neza inyubako bazakoreramo, ahubwo bikavugwa yuko hari ushobora kuba ruri muri icyo cyumba wahaye amakuru ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iz'abanyayisiraheli. Barabeshya, kubera ko iyi ndege ya F-35 uze kureba ikoranabuhanga rikoze, ni indege ishobora gutata ikoresheje radar no kwinjira muri systeme z'igihugu runaka mu bijyanye n'umutekano no kumenya tracking. Ifite tracking device zishobora kugaragaza umuyobozi wese ku isi uyobora igihugu runaka agace arimo, bitewe n'uburyo Amerika, urabizi urwego rwayo rwa CIA rw'ubutasi, bishobora kuba hari tracking device zagiye zishyirwa ku bayobozi bose bakuru b'iki gihugu, ku buryo iyi ndege ikorana n'izo tracking ikamenya ngo perezida ayatora ari hehe, bakoresheje izo tracking. Iyo ndege rero ubwayo izije aho umuntu runaka ari bitewe n'iryo koranabuhanga, ikaza igendera kuri izo tracking. Izo tracking rero nizo zayeretse aho abo bantu bari, ku buryo yaje itera za strikes aho hantu bari bose bahita bisanga bitabye Imana. Ni ukuvuga ko rero ubutasi bukoranye indege ya F-35 Amerika yazanye nibwo bushobora kuba bwarahitse bugeza ku rupfu rw'aba bantu bose bagahita bapfa. Ni indege yakubise urugamba, irangije ihita isubira muri Amerika nta n'ikibaye. Yagerageje kuraswaho, ariko ni indege yasubiye muri Amerika nta kibaye. Ubwo bivuze ko Amerika igifite izi ndege 13 zose. Ikindi rero Anastase, nuko iyi ntambaro irimo ravuga ati ishobora gukomeza. Nibyo koko ishobora gukomeza, kubera ko iyo urebye ubwabyo kurwana n'Abarabu bari mu gisibo gitagatifu cy'ukwezi kwa Ramazani. Ni ukuvuga ngo bararwana bavuga bati kama mbaya mbaya. Abarabu urabizi uko barwana, bariheba. Nta abantu udashobora kuvuga isa n'isaha ngo ndabatsinze. Ni abantu barwana mu buryo bw'ubwihebe, na cyane ko abenshi ari abashihite, abenshi ni abashiya. Rero uburyo barwana izi ntambara, baravuga bati twebwe twanapfa mu izina rya Allah, twebwe turarwana jihad. Ni nk'ari jihad yeruye, kera babize amateka bazi jihad ni intambara ntagatifu. Baravuga bati ntago Amerika ishobora kudukubita na rimwe. Badukuyemo umwami Ayatollah. Wabonye muri Pakistan imyigaragambyo yatangiye, abaturage baho bashyigikiye umuyobozi umwami bagiye ku biro bya Amerika cyangwa ambasade ya Amerika muri Pakistan, bayishenye. Ndaza kukwereka video. Bayishenye, biravuga ko byabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, kubera ko bo baturi imbere. Amakuru akavuga ko imyigaragambyo yose ikomeje, bafite ibyapa byanditseho ngo Ayatollah, umuyobozi wacu umwami yapfuye. Abarabu rero bahagurutse noneho bijya nuko Trump nawe ubwe yaba nawe bafatanyije kuyobora n'ibihugu bimushyigikiye, bose baravuga bati biragenda biti. Ngira ngo wabonye n'amakuru avuga ko ibindi bihugu by'Abarabu, wabonye za Saudiya, wabonye za Qatar, harimo ibice bimwe bishyigikiye ko rwose Amerika idakwiye gukomeza gukora ibingi birimo gukora muri Iran. Abaturage ubwabo bahagurutse, isi yose, abanya-Iran baratabaza bati nimurebe tugomba kwirengera. Ndetse urabizi ko mu mbwirwaruhame zavuzwe na perezida ku munsi w'ejo, yaravuze ati Amerika igiye kwicuza ubuzima bw'igihe kirekire. Ibi bintu ikoze nishaka ibintambara yeruye y'isi ya gatatu, ariko twe turarwana mpaka kugeza ku munota wa nyuma. Ubwo bigaragara ko nubwo Trump yatangije intambara, ariko ashobora no kugera akavuga ati bavandimwe, ibi bintu twakoze nanjye ndabona bindenze. Mu by'ukuri buriya Israel yo ni nk'ari maonyesho. Israel ntago wambwira ngo irarwana kubera ko ubwayo nubwo irwana rwifasha Amerika, ariko Amerika niwo mwami ukomeye cyane kuri iyi ntambara. Nubwo wenda Israel isa naho ibikora kubera urwango n'ubundi igira abanya-Iran, urabizi ni urwango rw'igihe kirekire, ariko mu by'ukuri Amerika cyangwa Trump ashobora kwandikwa mu itangazamakuru ko ari umuntu wa mbere watsinzwe intambara ya Iran, aramutse akoze ikosa rito cyane. Ikintu cyonyine gishobora kurengera Trump ni ukumanura abasirikare, akamanura abasirikare bakamanuka bakajya muri Iran kurwana. None Abdul,
uravuga yuko urari urwango Iran ifitiye nako ari urwango Israel ifitiye Iran, ariko mu by'ukuri kuva Israel yashingwa muri 48 iki gihugu cyashinzwe mu by'ukuri kiremwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Navuga ko Amerika yabaye nk'irema Israel kugira ngo Israel nayo ubwayo izacungure Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko turimo turabibona, kuko uyu munsi tuvuga ko Amerika ifite igisirikare gikomeye cyane, ariko ubukomere bw'igisirikare cya Amerika ntabwo dushobora kububona Leta ya Israel uyu munsi idahari, kuko bafite incabwenge nyinshi cyane. Ubwo iyo yaba ari nzika gute kandi Iran nayo n'ubundi isanzwe ikorana n'iyo mitwe yitwara gisirikare, irimo abahuti, irimo Hamas n'indi mitwe myinshi cyane na za Hezbollah ziri aho ngaho, kandi zose zigambere yuko leta ya Israel itabaho. Ahubwo wenda umuntu ntashobora kwibona akavuga ati kubera yuko Israel ari inshuti ikomeye cyane y'umunyamerika, hanyuma kandi umunya-Iran akaba ari umwanzi ukomeye w'umunya-Israel. Kuko rego uyu munsi abantu babyumve neza, ntabwo Iran ari umwanzi wa Amerika, ahubwo umwanzi wa Amerika niyo mitwe yitwa gisirikare ivugwa ko ishaka guhungabanya leta ya Israel. Ahubwo Iran ikaba umwanzi ukomeye cyane wa Israel nyine kubera iyo mitwe. Urebye mu mateka ngira ngo urabizi, kera birashingira ku Bayahudi, ku buhangare n'ubukaka bw'Abayahudi. Guhera kera urabizi Abayahudi ibyo nibyo bita bininjira no mu myemerere. Abayahudi guhera kera ntabwo bumvikanaga n'Abarabu bari hariya muri za Iran. Ubu bucuti bwa Amerika na Israel bunahera ku kuba ubwabo, ngira ngo urabizi isomye amateka Abayahudi ubwenge bwabo n'ubundi Amerika yagiye bakoresha cyane mu cyitwa nk'uko batwara bakajya gukora mu bikorwa bitandukanye bya Amerika. Hari n'igihe ushobora gusanga iri koranabuhanga ry'indege ya F-35 twavugaga, abenshi abarikoze abarigizemo uruhare, abakora izo missile, abakora izo misile zose Amerika ifite, ibyo bisasu n'intwaro za kirimbuzi bikorwa n'Abayahudi. Urabizi nicyo kintu Israel ivuga iti Amerika ifite Abayahudi benshi, abantu bacu barabatwaye bakora muri biriya byose. Ibyo bikaba ari ubucuti. Ariko iyo urebye ikindi Iran ishobora kuba ipfa na Amerika nk'uko wari ubivuze uti ntago ari ikindi wenda nicyo gishingiye ku myemerere, ariko binashingiye kuri ubwo bushobozi, power. Amerika ku isi yumva ko niyo ifite power, niyo ifite izo mbaraga. Wabonye ko kugeza ubu tuvugana Uburusiya uretse icyo kintu cyabaye nta kintu buratangaza ku ruhande, ariko Uburusiya ntibushobora kugira icyo butangaza kuko bufite intambara burimo burwanamo na Ukraine imaze imyaka 3 itararangira. Wabonye Putin yavuze ati condoleance ku banya-Iran, ibyo ni ibintu biri aho ngaho bisanzwe. Ariko uyu munsi turi kubona cyane uruhare rukomeye cyane rw'Abashinwa. Buduru ntubyirengagize, biri kuvugwa yuko Abashinwa batangiye gufasha abanya-Iran mu bijyanye n'ubwirinzi, ariyo mpamvu none uri kubona ubwirinzi bw'abanya-Iran bukomeye cyane. Wamaze kubibona yuko ubwirinzi bw'abanya-Israel bwo busa n'ubwatangiye gucika amazi. Ngira ngo wabibonye ko Yerusalemu aho tuvuga ngo Yezu Kristo yavukiye kuba byemera yo yamaze kuba umuyonga muri rusange. Ntabwo twakwicara ngo twemeze ko Putin atazagira icyo akora, kubera ko rega ibi ngibi nubwo abantu tubibona gutya intambara yatangiye igiye kumara iminsi hafi 3, ariko ndakubwiza ukuri iyi ngiyi ishobora kuba intambara ya 3 y'isi yeruye, kugeza ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kuzatinya Abarabu bikamara igihe kinini n'abana bakazabyiga mu mateka. Ni ukuvuga ngo Putin, Ubushinwa yego burimo, hari icyo burimo kuvuga, ndetse biranatangazwa ko mu makuru nasomye kuri Al Jazeera nabonye bivuga ko hari intwaro karundura n'izindi misiri zishobora guturuka mu Bushinwa, uretse ko ngo Amerika ishobora kwitambika Ubushinwa, nicyo kikwereka ko ari intambara ishobora kwaguka. Amerika yatangaje ko Ubushinwa buramutse bwohereje izo misire, Amerika ishobora kuvugana n'ibihugu byose izo misire zishobora kunyuzwamo ntizigere kuri Iran. Ariko ikigenerewe n'iki, icyo tuvuga nuko Trump ubwe yari icyo yaravuga ati Amerika yonyine nishobora kubaka ibimisire, nishobora kubaka ibitwaro kirimbuzi na nikiriyeri. Iravuga iti Iran turabizi murimo murubaka ibintu bikomeye cyane. Buri Iran nabo baravuga bati kubera icyo Amerika ibyubaka, burane nayo intambara ishingiye, kubera icyo Amerika ibyubaka yarangiza iti twebwe Iran ntabwo dushobora kubaka ibintu nk'ibi. Niba Amerika kuko ifite ubushongore n'ubukaka, kuko ishaka kuba intare yonyine muri iyi si kandi natwe dufite imbaraga. Nkunganire gatoya, abanyamerika muri 70 ntabwo ndi kwibuka neza bigeze guha Iranium yifashishwa mu gukora izi ntwaro. Yego, ibyo bintu bari babihuriyeho barabitanga, ariko noneho buriya Iran ifite n'abandi bacurabwenge bakomeye cyane idakunda gutangaza. Igeze mu buvumo bwitwa Karikuzi, ni ubuvumo ngo burimo abantu b'abacurabwenge kandi burinzwe cyane. Noneho ngo binavugwa ko ngo harimo ingabo zigera ku 1500
zidashobora gukorwa ngo ku buryo ziramutse zizamutse uze kujya kuri article ya Al Jazeera urasanga izo ngabo ziri muri ubwo buvumo ngo ziramutse zizamutse intambara karundura ngo ni ibintu Iran yabitse igihe kinini cyane ku buryo Ayatollah yavugaga biriya bintu byose afite ikintu avugiraho. Niyo mpamvu rero Amerika nayo ngo yareze ko ari ikintu kiri buhite kirangira wenda kwica Ayatollah, kwica umwami wa Iran cyangwa umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Trump yarazi ko ari ikintu kita kirangira, ariko batangajwe no kuba uyu munsi barimo kurwana babona za misile zidashira kubera ko ubu Iran ibitse ibitwaro bisaga 10,000 mu bubiko ubu tuvugana bitarakorwaho udashizemo ibyo bakoresheje muri iyi minsi 3. Icyatunguye Amerika gishobora no gutera ubwoba Trump n'abandi bafatanyije nibyo kuba Iran itagwa kwica Ayatollah. Bari bazi ko Iran igiye guhitigwa, abantu bose bakemera imishyikirano bakavuga bati ntabwo tuzongera gukora ibi bitwaro, Amerika duhaye isomo. Iran abarabu bahagurutse, perezida arahari, urabizi ushinzwe ubutasi bwa Iran arahari, banimitse uyu mwana wa Ayatollah. Urabona ko ntago Amerika yespectingaga bino bintu ku buryo amakuru anavuga ko Trump ashobora kuvuga ati ibi bintu twatangije nimusigeho, reka twese turimo turahomba, intambara ihagarara. Ariko kuri bazo wahomba ninde? Biravugwa ko minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ndetse na minisitiri w'ingabo baba bishwe n'ibitero bya Iran kubera ko misile nyinshi Iran yaziteye neza aho Netanyahu atuye. Izindi nkuru zikavuga yuko Netanyahu yaba yahungishijwe. Ibi byo twabifata dute mu gihe kuko byaba bibaye ihame ko Netanyahu yishwe, ariko namaze kubona inkuru ziri confirme ko minisitiri w'ingabo yapfuye? Ntoze Benjamin Netanyahu ayo makuru ntago nyafite, kuko nabonye ahubwo ku munsi w'ejo ku cyumweru yarageze ijambo abwira abaturage b'abanya-Israel, arababwira ati abaturage ba Israel dore twinjiye mu ntambara na Iran ndetse murabona ko turi kumwe na Amerika. Icyo nababwira cyo nuko ntimwitegeka ari intambara ishobora guhita irangira. Ejo ku cyumweru aratangaje ngo ntimwitegeka ari intambara ishobora guhita irangira, ni intambara ishobora kumara igihe kinini cyane kuko tubona ari intambara iri ku rundi rwego. Byonyine kuba Benjamin Netanyahu yaravuze iryo jambo bikongeraho n'ibyo Trump yagiye avuga, bikanongeraho kuba Trump kugeza ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika inteko ishinga amategeko ntago yumva impamvu Trump yashoje iyi ntambara kugira ngo ubyemere. Trump iyi ntambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika inteko ishinga amategeko uze kujya kuri CNN, hari bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko bari munini batemera cyangwa bavuga ko Trump ibintu ari gukora ari ubuswa bitigeze baho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ko umuntu nk'uyu yatangiza intambara. Wabonye ibyo yakoze ajya gukuraho perezida wa Venezuela Nicolas Maduro akamufata akamujyana. Ibi bintu inteko ishinga amategeko iravuga iti ibintu Trump arimo gukora n'ubwiyahuzi, ntabwo byigeze ko perezida akora ibintu nk'ibi afata intwaro. Ubu Trump amaze gutakaza intwaro nyinshi, ni ukuvuga ngo ibitwaro byose Amerika yari ifite hari ibyo Trump yagiye afata. Ubundi izi ndege za F-35 nakubwiraga uretse kuyifata ubundi ni gake Amerika ishobora kuzihagurutsa. Trump yarazifasha arazihagurutsa arategeka. Ubundi ni nk'arizo Amerika ifite ivuga ngo indege 14 uyu munsi bazohereje ku isi yose mu bihugu bashaka, bararabakuyeho ubutegetsi kandi bakarasa aho bashaka. Ni indege zikomeye cyane idapfa guhagurutswa. Trump yaravuze ati iyo ndege ndayishaka muyihagurutse, ayijyana muri Iran. Umutwe wa Hezbollah mu ijoro ryatambutse nawo winjiye muri iyi ntambara, ugabye ibitero 6 bikomeye muri Israel muri Haifa bivuye muri Lebanon. Ko tumaze kubona Hezbollah, tumaze kubona abahuti nabo binjiye muri iyi ntambara, ntabwo biri buze kuza gukurira Hamas nayo muri iyi ntambara, cyangwa se tukaza kubona n'ibindi bihugu byo mu karere biri muri Moyen Orient bishamikiye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabyo bishobora kwinjira muri intambara, na cyane yuko mu minsi 2 yonyine gusa Iran imaze kurasa ibihugu 15. Nakubwiye ngo iyi ntambara ni intambara ngari kandi urabizi. Nakubwiye ngo imyemerere y'abayisilamu kurwana nabo noneho bari mu gisebo gitagatifu cyo kwezi kwa Ramadhan. Umuyisilamu ahari hose aravuga ati baduteye, twatewe. Ushingiye no kuri ya mitwe niyo abandi bantu. Nakubwiye urugero rwo muri Pakistan, abaturage ba Pakistan bahagurutse bajya kuri ambasade ya Amerika barayikubita, ibintu byose babimenaguye. Uwitwa umuyisilamu wese, ariko ibyo nabyo barabikora birengagije ko nabo bari mu ntambara na Afghanistan. Barimo ariko nta kibabwiye kuko bafite amabandera yanditseho Ayatollah, umwami yapfuye. Uriya ni nk'afatwa nk'Imana, akurikira Imana. Uriya muyobozi wapfuye Ayatollah. Ni ukuvuga ngo bahagurutse bariya bari ni abashiya. Abashiya ni nabo benshi biturikirizaho ibisasu. Bariya barwana icyitwa jihad, bavuga ko niyo isasu ngo ryamurasa arapfa kubera Allah. Noneho iyo bigiye n'iki gisibo gitagatifu cyo kwezi kwa Ramadhan biba ari ibindi. Aravuga ati uranyica nanjye ndapfa kubera Imana ndajya mu ijuru. Niyo myumvire baba bafite. Kurwana nabo rero buriya Trump n'ibintu yakoze rero ntakanabikora mu gisebo gitagatifu cyo kwezi kwa Ramadhan. Niyo mpamvu
abantu bose barahaguruka, iyo mitwe yose yavugaga irahaguruka, kuko ntago bashobora kubyemera ko bagenzi babo ibi ngibi babikora cyangwa bavogera, kugeza ubwo bishe uriya muntu witwa Ayatollah wari ukomeye cyane bafataga nk'umwami. Ntibize kugutungura n'indi mitwe n'ahandi abantu bose biraye mu mihanda bakigaragambya cyangwa bakajya ku ambasade za Amerika bakazihungabanya. Ibishingiye kuri imyemerere yabo y'abashiya, bakora nk'abiyahuzi. Ntago kurwana nabo, mbega uba witeguye kurwana ni nk'uko warwana n'ikihebe cyangwa umwiyahuzi. turasa n'abagenda bagana ku musozo. Mu masaha 20 nashize Iran yari imaze gutera ibisasu ku bihugu birimo Israel, United States, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Iraq, Bahrain, Oman, Syria, Chypre, Ubufaransa muri Camp d'Orape muri Leta Zunze z'Abarabu. Ubutaliyani yari imaze kurasa kuri Camp ya NATO muri Al Salem Base. United Kingdom yari imaze kurasa muri Akrotiri muri Chypre. Washington yo mu masaha 24 imaze gutakaza abasirikare 560 bivugwa yuko bamaze gupfa. Abajenerali 8 ba CENTCOM, indege z'intambara 12 za F-25, indege z'intambara 8 za F-14, ibirindiro bya gisirikare 13 byose byashwanyagujwe. Systeme za radari nazo ubwazo nuko nguko. Miliyari 12 z'amadolari Lincoln State ntabwo bizwi irengero ryabyo. Miliyari 1 na miliyoni 200 z'amadolari ambasade z'ibyo bihugu byose zimaze gutakaza, nazo ubwazo zimaze guhomba. Benshi bati Amerika ntabwo ishobora gutangiza intambara nk'izi ngizi ariko idafite inyungu ikura muri izi ntambara se, cyangwa se itazi aho izakura amafaranga, cyangwa se amafaranga yashoyemo itazi aho azava. Uyu munsi abajyanama ba Donald Trump baba bamubwira iki ko tubona ko n'ubundi Israel na Amerika bagikomeje ibyo bitero, ariko Iran yavuze yuko itari bwigere iva kwizima, ko igiye kwatsa umuriro mu by'ukuri bitandukanye n'ibyo abanyamerika bo ubwabo bari bizeye. Ubundi urebye iyi ntambara Trump ayitangiza ntabwo yarazi ko ashobora kuyimaramo iminsi irenze 3. yarazi ko nakora operasiyo yo kwica Ayatollah biribe birangiye, ku buryo mbega abanya-Iran bahita bemera bose bakavuga bati tuyobotse Amerika, ntago ibintu bya nuclear tuzongera kubikora, tubonye isomo rikomeye cyane. Noneho abasesenguzi n'abandi bahanga bakavuga bati intambara Trump nayimaramo icyumweru irabimaze guhombya Amerika, kandi Amerika kurwana n'umuntu udashaka gushyira intwaro hasi, n'umuntu udashaka kumva Amerika, biracyateza ikibazo. Ni ukuvuga ngo Iran nayo iravuga iti mureke dukomeze turwane duhombye Amerika, tugenda tumara iminsi n'igihe kirekire, ku buryo n'abanyamerika bagera bakavuga bati uyu muvandimwe Trump perezida wacu ari mu biki, ku buryo inteko ishinga amategeko ivuga iti dore ububiko bwacu biri kugenda. Amerika irimo kurwana n'abantu badacika, irimo kurwana n'abantu badashaka gushyira intwaro hasi. Uko intambara ikomeza kuba igihe kirekire niko igihugu nka Amerika gifite intwaro gihomba. Abdul, ubu tuvugana Israel itangiye kurasa muri Libani cyangwa se Lebanone nyuma y'ibitero umutwe wa Hezbollah wakoze kuri Israel, bagatera za rokete i Haifa. Israel irarwana n'ibi bihugu byose bivemo. Ikintu gihari n'iki ni ibintu bigari yafasha aho ngaho, ariko hari ahandi bakirwana, kandi nk'uko nakubwiye nti Israel nayo ubwo ifite uruhare rukomeye cyane mu kugira iyo yihoreramo, ariko no mu gihe abanya-Iran cyangwa n'ahandi henshi n'abandi bashyigikiye Iran bafite ubundi buryo barimo kurwanamo. Ahubwo ikindi kintu gisa nk'icyo kwitonderwa, ikintu gikomeye nk'iki ngiki kuri aba bantu b'abashirwana nabo baba b'ibyihebe, birasaba ubutasi bukomeye cyane. Hirya no hino aho Amerika ifite ibirindiro, yaba muri Amerika yaba muri Israel, birasaba ubutasi bukomeye cyane bwo kutagira umuntu n'umwe bizera, kubera ko ushobora kujya kubona ukabona batangiye gukoresha bwa buryo bwo kubabaza ibihugu nka Amerika n'ibindi, bakaba bafata abantu bakabambika ibitwaro ngo mugende murapfa mu izina rya Allah, mugende mujye kwiturikiriza ahantu hakomeye cyane, mugende mufate inyubako ndende zirimo amasoko menshi muri Amerika, mugende mujye muri Israel mu nyubako zifite ibikorwa n'abantu benshi mwiturikirizeho ibisasu. Ibi bintu birasaba Amerika kugira ngo icunge ko bano bantu bari kurwana gutya, b'abantu bameze nk'ibyihebe b'abashiya bo muri Iran n'abandi badashobora kuba babambika ibyo bisasu bakagenda bakajya ahantu hateraniye abantu benshi bakiturikirizaho ibisasu. Ni ikindi kintu Amerika bisaba nubwo iri kurwana intambara kudatwarwa n'intambara, ahubwo ikareba n'abandi bantu bashobora gucengera
bakagenda bakajya kwibuza amahoro bakajya kwiturikirizaho ibisasu kandi urabizi ko uwiturikirijeho ibisasu mu nyubako irimo nk'abantu barenga 2,000 ni ikintu gikunda kubabaza Amerika cyane bishobora no gutuma abanyamerika barakara bati ibi ni ibiki Trump akomeje guteza ibi bintu biramusaba kandi anytime ushobora kubyumva biramusaba Trump kwicara agatuza akavugisha abajyanama niba intambara banayihagarika nubwo yaba arakatsinzwe ariko birasaba ingamba zikomeye cyane z'ubwirinzi no kugira ngo abantu nk'aba batazacengera bakajya kwiturikirizaho ibisasu ahantu hatandukanye bikaba byatuma abanyamerika barakara n'abandi ku isi. Mu gusoza ubuyobozi bwa Ayatollah Ali Khamenei bwararambye kuri Iran kuva mu 1989 kugeza muri uyu mwaka twarimo. Yarasimbuye Ruhollah Khamenei nawe wishwe ariko we yayoboye imyaka 10. Uyu mugabo yagiye arusimbuka inshuro nyinshi. Urabyibuka mu 2014 yari arwaye kanseri imumereye nabi, nabwo habaye ibitero byinshi byo kumwivugana ariko ntibyabaye. Numwe mu babaye abayobozi bakuru bakomeye ba Iran kuva muri 1989 anafite ububasha ku gisirikare ndetse na politiki n'ubanye n'amahanga. Tunibukiranye neza yuko ari nawe ushyiraho perezida uyu munsi uriho Masoud Pezeshkian niwe washyizweho n'uyu Ayatollah Ali Khamenei witabye Imana. Yabaye umuntu w'ingenzi cyane mu kubungabunga ubutegetsi bwa Iran bushingiye ku idini Islamic Republic. Azibukirwa kuki? Ayatollah ni umwe mu bantu bagerageje kwerekana ko Iran ari igihugu gishoboye kandi ari igihugu kidashobora kuvogerwa n'uwo ari we wese ariko binashingiye ku myemerere y'amahame ashingiye ku idini ya Kisilamu. Ni umwe mu bantu bavuze bati abo bose yaba abayahudi n'abandi badutera ubwoba guhera kera mu ntambara twarwanaga amahame yacu atwigisha kutemera gutsindwa no kuresistinga paka kugeza ku munota wa nyuma tugapfira izina rya Allah. We aravuga ati umunya-Irani wese ajya bahavuga ko ashobora gupfira Allah nta muntu ushobora n'umwe kumwataka. Ikindi kintu ashobora kwibukirwaho ni ikijyanye urumva yagiye agira n'abanzi benshi hariya muri Irani utamenya aho bavuye cyangwa imyumvire bafite bamwe bagiye bamurwanya ngira ngo anapfa hari abagiye mu mihanda barishima abanya-Irani bake ariko kubera ko batamwemeraga bavugaga bati ibi bintu akora by'ubwiyahuzi byo kutemera ibitekerezo bya Amerika kubera ko harimo abanya-Irani benshi bari bashyigikiye Amerika bavuga bati Amerika ibyo tubwira turabyumva ariko n'umwe mu bantu bagerageje kuresistinga ku bitero bikomeye cyane cyangwa ku budahangarwa bwa Amerika itangaza n'ibindi. Aravuga ati ubwo bushobozi iyo power Amerika ifite natwe abarabu twagira power twagira izo mbaraga. Ikindi kintu adashobora kwibagirwa kuba abantu bamwibagirwaho ni ikijyanye n'ubuhanga bwe mu gutoza cyangwa se mu gutraininga ingabo cyangwa azaba abayobozi rwihishwa kuko nk'ubu ngubu uyu Mugitafa nubwo ariho by'agateganyo ari umwana we ariko binavugwa ko ngo buriya mbere y'uko apfa ngo n'ubundi Mugitafa yarabizi ko anytime ashobora kuba yasimbura se kubera ko nubwo Amerika yari yahagurutse itangaza ko igiye kugaba ibitero kuri Iran Ayatollah yarazi neza ko isane adashobora korokoka kubera ko yarazi neza ko Amerika imushaka cyane. Ibyo yarabyiteguye ariko n'ukuntu bahise batoranya umuhungu we n'ubundi wari inshuti ye cyane bajyanaga mu bintu byinshi bya buri munsi inama zitandukanye yabaga ari kumwe n'umuhungu we ku buryo nta munya-Irani wigeze atungurwa no kuba uyu Mugitafa ufite imyemerere nk'iya Ayatollah neza se rwose imyemerere ya Mugitafa y'umwana we ni nk'iya se neza. Ni ukuvuga ngo rero ibyo barimo byose n'ibiki ni nacyo cyatunguye Amerika cyane kuko Amerika yari izi kiri bitizano witwa Kharekezi uri muri Amerika nawe munya-Irani we atuye muri Amerika bari bazi ko Amerika bahita bamuzana Trump agahita amushyiraho kugira ngo abanya-Irani batuze ariko abanya-Irani ngo ntago babyemera bavuze bati ibi Trump yavuga ngo byo kuzana uriya utari mu muryango w'aba Ayatollah ntago tumushaka. Niyo mpamvu rero Amerika yatunguwe no kuba bahise bashyiraho Ayatollah Mugitafa umuhungu wa Ayatollah. Ibi rero nibyo bikwereka ko intambara rwose mu busesenguzi bw'abantu benshi mu buryo bwa economique ni intambara ishobora guteza ikibazo gikomeye cyane. Ubu utangire witegura ihinduka rya gaze utangire witegure ibiciro by'ingano ibyo byo ni ibisanzwe deja byamaze no kuzamukaho 10% ibiciro bya petroli by'ibikomoka kuri petroli ibiciro bya petroli gaze yaturukaga muri za Iran. Wamaze no kubona yuko uyu muhora wa Bermuz wa Iran yamaze kufunga ivuga yuko nta petroli yongera kujya ku mugabane w'Uburayi no mu burengerazuba bw'isi. Ni nawo muhora ugaburira cyane kuko Iran buriya nicyo gihugu gifite petroli nyinshi cyane ku isi kurusha ibindi byose. Yego ifite petroli. Ikindi ni ingendo z'indege ngira ngo urebye Rwandair yakoraga ingendo muri Qatar bahagaritse abagenzi ugiye Dubai urabizi Dubai yamaze kuba umuyonga
yamaze kuba umuyonga. Ni ukuvuga ngo ntabwo bizeye ikirere kubera ko anytime ibi bitero by'ubwiyahuzi nibyo nakubwiraga, umunya-Iran ashobora gufata imbunda akarasa indege iri mu kirere nta n'icyo bapfa. Niyo mpamvu rero ingendo nk'izi zihagarara kubera umutekano utizewe. Umuntu ashobora kurasa indege yari itwaye abantu barenga 100 muri ubwo buryo bwo gukomeza kugira ngo bakomeze kubabaza isi yose cyangwa bakomeze kubabaza ibihugu kubera ko bagabweho ibitero. Ingendo rero zahagaze, ibi byose ni ibihombo. Isi mbega ni nayo mpamvu abantu bavuga bati ni intambara y'isi ya gatatu, kubera ko urebye uburyo irimo kurwanwamo, urebye uburyo Iran idashaka gushyira baro hasi, urebye uburyo Iran ikomeje guhagarara, abantu baravuga bati ibi ni ibiki, iyi ni intambara y'isi ya gatatu. Ariko bisaba kugira ngo ibihugu bitandukanye nka Amerika, Trump agira abajyanama bakomeye cyane, yitonde, naramuka amanitse amaboko arabatsinzwe, kubera ko Iran iracyakomeza kugaragaza ko itigeze ihagarara. Kandi ikindi biramusaba ko amanura abanyamerika bakajya muri Iran kurwana. Urabizi yigeze kumanura muri Afghanistan bajya kurwana, ariko abatalibani bamuhaye isomo rikomeye. Rega ntekereza ko abanyamerika bari bafite isomo rikomeye cyane bakuye muri Afghanistan ndetse n'iryo bakuye muri Vietnam. Niyo mpamvu uyu munsi tubona abategetsi ba Amerika batinya kongera gushora ingabo zabo. Yego, ni nacyo gikomeye cyane, kuko uyu munsi aramutse afashe ishoye kumanura ingabo z'abanyamerika zikajya muri Iran, ni intambara iba yiriwe, kandi noneho Amerika ubwo igomba gutakaza, birumvikana. Ubwo niyo shuwa yonyine Trump abasesenguzi bavuga ko asigaranye kumanura ingabo zikajya kurwana muri Iran. Mu gihe atazimanura birakomeza gutya kandi biramara igihe kinini cyane. Abdul, urakoze cyane, reka tugushimire mu by'ukuri. Urakoze cyane Anastase. Yego, yari Abdul Nyirimana rero, ni mugenzi wacu dusanzwe dukorana, yasesenguraga cyangwa se adufashaga kumva neza ibijyanye n'intambara ya Isiraheli ndetse na Irani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo ubwayo iri aho ngaho idasigaye, kubera ko n'intambara ikomeje gufata indi ntera, n'intambara ikomeje guhitana benshi ikangiza na byinshi mu burasirazuba bwo hagati. Irani ivuga yuko badateze kuva ku izima.